Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kihe officer jong ke Meghalaya State Pollution Control Board mentakasni kilahir syabar nihat ban pelong ya kajing kemi benia bat jureb ya ki karkhana ki badan ha kan dikathan kumbala betha da menteri rang ba ka jilla u Konrad ke sangma ha kini ki khindiat sni baladep ha kan dikasni kihe officer ke MSPCB lembat ki nong trei ki layo ban jureb ya ki southli ki karkhana ki bapen mi tedem bat kan ye kajing kemi benia bat jureb andang pelong ru ha ki ki bansawan balban iPad ya ka kai phot hadin Hinyosngi kumbakwa ka sarkar jilla habakran chikilat pathai kbor u member secretary jongka MSPCB u Dr. GH Chermang uloong bakajing pelong ya kani kajing jurep kadeshi benta na kajing betha jongka sarkar jilla kabala shimkhia bha ya kani kamat Tamtam hadian baka bernihat kelayo ya kanam kum kata kajaka kabadan ya kaleer kabajebo tam haka perthai haus nem arjar arpusau u Dr. Chermang ulayat ho ru bakane kajing khmi benia bat jurep kadai halor kajing jabo jong kaleer bat pentip ru bana kaliang ka MSPCB kalada banthau lupa ya ka task force mentala shisnam AA ban jurep bat khmi benia ya ki karkhana ki bakham he kat ba ya ki karkhana ki baret pat lapha tang ya uwei ni arngut ki officer ban le ya ka badan kam Ini kadai haka kawan ni kajing jurip dan monitor jong office jongi kumba pilih hagi news press media ba government kalau serius bahaya kini ka isu jong kepanihat kamtam hadin balapa ba kepanihat kadai ka ba jabo tam nagalenggal air haka pertai borok kawai jaga sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba commissioner secretary ka ba haka katri banai match la ai pore Lai ke direction juga Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct industrial audit ke babut air polluting industrial audit. Dan ini kalau jangi ni dan lupa ya ka task force. Ka task force bangila form additional lupa kalau dan mentah kumbah sistem ya. Kajimut juga ni ka task force ke babut ladang ide ni komplain ki barit baria ki pak one man officer balaban handle kum kini issue ke balong major ke balong Malware mula super control ni pihak penjaga task force. Kembali yang ni kita task force kita duduk ni kita combine lang bat scientific branch, engineering branch, bat mga secretary. Kembali kita kepada hasil kita kepada satu sudah boleh kita lihat ya ka simdim monitoring. Te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot ako news ngi atay wala ka taru masunyo ay order mo taga singi lasda. Apa news ngi di sasabit di order tatung ke cipuak dengan sarkar. Lada pi baik hagi kubor bami mentah laba kajing simkia jong sarkar pilih ko assembly bat kumduru kajing simkia jong office jongi ngila persamban ya buat kilati ban penduduk ay gani katak lagi ka baang bang most polluted in the world ngila persamban ya krelang bagi counterpart dengan ko asam ketumbalong do orang menteri ba badan burom jengi ba la dep tho su menteri rang ba jong ka asam Gila bani ngalai mesti kini alai sing ngalai apa press baka ni ka State Pollution Control Board of Assam ru kila sedang ban sim kum kini kesin jam ba sim lengi yengi kam dei shu kesin ka penangkong ada people hik press ni hik record yengi negi por shikipor ni yai monitor ye gini kam dei shu mata bak si bagaimana ni kam dei shu kumbati men ni langsien apa assembly ni kini us bangila dep khang lupa nyau teligi ki industries ki bawai lead dan ki bapen ki kendon ai kat kumga ai juga era sahading tu katung girul naman ngila pan ai direction ngila pan khang Henry ondo ki bedu kila comply leni kila pendeplut ye ke ai ke ba office ke kuat ni ha ba dia ini proses kelong dynamic apa ki duna ki bakala ni ai direction ni khang onda kila dia ki beli teman-teman ngai ban ke liang ka sisiliang mo sitai ko asam kila sedang Infinity ba ay gabanyele jointly ninyo ga result ko amya mabale le dingile tang mangi le tang mati inum po siya nama la man kang le air ni ka jing jabo ka tu bra le ta le si hakini ka jing le tray lang dingila ba
yo berhaya tu sok ke bah baru ai bidan kumba pratili gidi air polluting baru kai na dalam dan itu air polluting ni bun air pollution control ni PCD pollution control device ngidam sya hidu tang ban lir ba la dalam makan haro teng benjing thut ngi pha khang ngi pha pen bechwa anda la de repair ni pen bech teki saya yang berbeli kemudian kata jingkeli reban dan punta tumla ada kejige yang ni kalong ba takun feedback dengan yo ni kini industries nama kabar tering haban ferry di suko ban yo kata ka common platform solution no katun kejing sengap jengi kejing jengi ni kalong kejing jengi ketika power yung ba ka electricity dan ka bailai kalarem tan datang ting ban yo save ni di kumle di kita gibut kan abadan mengi ki pendan kam yo PCD la dio pollution control tang sila tang dalam pet mengi sikang mulai off kumbe phi naka kapalan karon sedang pinir let's see sikang nilai thai switch kata ka dei ya tengah try la dak yo ayo ko power ka ba biang na di ka ba kam sustainable let's see kan nong kumbai kata ka dei ka pingi tidak focus city already constant to operate together kita di kanton kita dari ka umi ka wa dari kita di kanton kita dari spandal air tapi kita ngi check jadi online mentah ngi dalam tonton ini ka emission dan ga air online monitoring ina persang mentah berman rawat ini ki batu ka wa ru in tan ra lo ka rensan ba bomdan kam ban manang ni yang ingin susong nang tinggal apa dia mentah ngi persang sangat harai muslim su gila bandai kita gila bandai kata kalau bang gila bandai ke server jeng gila rino iba bentuk cawa kalau trip sedang gila tip semata gila pasang bandai gila kami ti bandai ke bakam ni pandai assembly ni kan orang dan jing dari berkata jadi kita ke rutin ke kam jeng ke ba nak ekor maswai ke shipment tam gila kami ni kam dan jing dari berkata dan re hadir gila ai ke direction Suku mentah kilas new filter, kimlek hak, baik kumli kilas bagi kecil, kilas ada sprinkler, mensuakin dan. Terhadir berkila pamplai ke itu di jikuat dan office jumi, gila pak ke officer jumi mana itu. Hadir kalau juga jaga inspection report, kepentingan ni ke inspecting officer jumi, kita pun ke ai kita dah gila riuk dan ni gila, wen lo itu kecil. Dan mereka mereka jumpa ke baru syirata department, akan nak report bagi dia yang ngiru itu. Kande be kunta kade gada dan proses tetapi ibu dengan istri jemput